Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dari Seung Samlako, Luntuan Cik Mediahus dan Ahadi PJ. Rawun-rawun dalam rangka Sabang Marine Festival. Kamu bantu tampil. Kamu jak bak stand Disperindak dan UKM. Nyo bina produk-produk rumah tangga dan industri kecil dan menengah yang gebina ya. Alhamdulillah Allahu Rabbi yang maha suci maha kuasa. Niba malamnya kamu hai abi Kato musni Sabang kota nyoba sabostan kamu kalanuhi macam tino kue-kue hai abi hai lagoina Luntuan Cik Madia dan Abdul Hadi siat musyahingon bahasa sastra. Kamu pegang barakannya informasi penting hansakri produk-produk rumah tangga di kota Sabang takalon dali nyo kemunokri laga lagoina ulele lingke Sabang betul tan tanya wajah merang laut yang raya. Memang cukup bahaya ni baknya malam nyopat deh pandang bermacam rupa sino aga pedu ai ibu Luntuan bermacam makanan nyo produk lokal di Sabang kota ya ge kerupuk nyopat takalan tan bron sayang nyopat keripik coklat Sabang mangat lagoina olian kacip keripik manis nyo brownies ta pandang betul hana panti mahai pihana waktu takalan mi krema cik gemes hana bang hayu ocur bang nuci kerasa nyoku pemerintah di sini menau ke macam gujuk binaan ke masyarakat dumna dari UMKM di kota Sabang menawa ke macam produk-produk yang kana yang cukup hayu hai pirak lepon nyan manisan pala tu lom-lom mangat lagoina wate ta payo handi tu kabron wate ta kalon bit mangat lagoina lun gohlom ku rasa mungkin aku payo langsung tu lom-lom hai pirak lepon payah bulannya nyo produk asli Sabang benar nu fikir bek sampai bron nyopat nu kalon manisan pala salah le nu kalan-kalan betul memang manisan telam-lom luar biasa tanpa pengawet dan cerewet hai bron nu kalon hai ngon nyopat na harga cuma 12 hari be wahai erakan tino makanan mahai pihana dengan nyopat bak jaro nekalan bak jaro Luntuan keripek pisang pih luar biasa cepat nekalan tilain makanan Bandungna ecuk bang mangat lagoina nyoku ta promosi tino erakan punting hanaban ata dro tamita ai munyo di pidi kena kerupuk muliang wate tangiang hayu lagoina tapi di Sabang nyo on muliang kaci keng yang luar biasa nyo ku urang munyo takit ke iang nyo kerupuk muliang hanjat darata tapi munyo tapayo nyo on muliang ada takit ke iang pulih ngon tigra memang munyo di pidi bak kamu megah tat apam munyo di Sabang kue bermacam rupa nyopat Bolenza ueh Islam Cepat dulu pandang cucuk garang mangat lagoina menancin nyopat na coklat tan batat ecur bang budik bugis senek gebohnan mangat lagoina lagi kue lupe tapi tan mucupet di dalam nyojit nerasakan
luar biasa. Nyanyian umping coklat pi hebat hanaban. Betul. Jiat hai nakan tiga neraka. Yo. Nyo dilun payah blau wahe ocuk bang ke mak tiagam lun puho tigra. Menawa ke bagau kalua kamo karang. Tino kuta sabang produk cile lagoina. Betul. Kepada pemerintah nepapa harijang supaya rakyat pedesaan kata mong belanja. Nyamban saudara-saudara ulun tuan Bandung, nyo kamu dari kota Sabang dalam rangka Sabang Marine Festival. Nyo kamu pio bak stand di Perindakop UKM. Cukup hat paten hayu lagoina. Kota Sabang cukup hak indah. Tak kalon sudah kapai dari luar. Nibak malamnya kada kalon ulah. Wahai mutua, produk lokal perle ada cinta. Eno mentang adandra budagala ho tajak tak kulara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.